Hape natwera utwashangira mu cyaro cya Karuyenje muri Kashari twayongera kuganira nawe. Wiki imbere ijana n'urundi umunsi kuri fizi bazuze abanyana banje bampereza ibitabo nkokora mu notsi yongera yiraka nisima mukama uko ingozi 18 natwera bire nashomera Karuyenje Parents Primary School nuko kora 18 ati akizoro mu grade ya kabiri konkana gira ngo nezo nembabazi ngo abo kuba kwa bena batashomere banywani be bamutiza notes akoporora nisima mukama ankori sezo max kanya n'amaso okurigira hari nyina wa Hape Bete Skentaro nagira ngo mushija we yakafa nuko kumusigira abana babiri ngo kandi babiri bakashwerwa baheze cyamushanju niho mushija akafa nasigira abana tubana kansigira abana natubana bo no mushomwe akashome cyamushanju yake yabara sente azaramutumusiniye mwene hatogu nawe mushomise ecyamushanju yakize yabara sente okumanya ngo ekeji nendo buhwezi Kentaro yatugira ngo omushija we arikuza kufa akasiga yaguza yamaraho karabo mu mbera ndi nunga kungana kwereka ngo abana nimbarisa ningaruka nimbashobose ikiroto cyane n'icyo kuba doctor nanjye nkaba doctor ngatunga sente nkabasa kuyambeka yita kandi sima mama aferira yakandondera school fees okubahwera Teresi Mweji ya note mushanju 2 anani 2 nshanju ni 3 atano nemwe ryo mazina ga Eunice Kateshumbwa gasha kwa Evans Daremo.